the way ye ni chi ye pa I say komo ya me da reho na kamo ya me doggy abome but as den kan me doggy na nya amome he say 3 goals say me ko doggy 3 rounds until net 3 rounds for the day I ente say coach mesraw bebre Adwenepahene ni kotodegu fam boys no kwana mu wono ehon na mesuro ye also South Korea for no hunu say ehon na mu ye weak e wo ho because when some of the boy ne ban fin na mo bache bo na from musem to munya ye na no na mo de ekọ on the way as hangofo no mo de aba ene di kind say spaghetti no also hangofo de aba de mo de aba di spaghetti no ono o de kosoro wa obosimu a na aye ya say petre papa coach mesrawo sa petre no ye be show se ya because Ghana for no sa petre no omo nya de ho ye ni abri ye pa because ye de akoma edi ball na chi ye sramu ye pa ene boy sra aya de o say ye be pon no na kudos a change ne ho a oba jubilate won say Korea for no mu coach o de red card won say Korea for no coach de red card me kra me tiachiram na coach referee pa 10 minutes am the to so 10 minutes ibomu a afina referee no aseminim sanne wa wunu gay bi wo akire wa musam de to gay bi so Ghana ni gay bi am say referee ne pesa gay no the man referee ne share screen so no ni referee time no na ti we mo se gwa referee ba ji ana tinani ba na wo so no bom per afede coach ni Korea for coach ni free a oba show referee na sum nie kwa referee red card one yellow po red straight abusha mo share video we mpese coach account out say we Ghana coach no mene ni nyina na wa Germany ha me panasem pa o ya ade wo bo adwuma one country boys ne say one country boys ne say yes no mo one day we South Korea for no omo de vim e say 2 no one day omo de vim e say 2 at once no me do nyame medua ni nyina atwe me ho gise me yere sa akoka mfo mame obeka mfo mambie mana mesrawa na dogi ni so ora mame kan biem ba all the same Ghana for aya anti da bi dogi ne hia me wo so de ba dey anti Ghana for aya dey ene OSeyyy Ghana OSeyyy Ghana ya de Ghana match ne fa mo dogi Ewusa frankly speaking boys na de aya o ma aya pa but akomate no more akomate no more because o share the way na ball no na menua wa wo hwe bibia na team say yes na the way pressure no vom no where there me na myself Mr. No pressure na the way Ghana for no the pressure na ba ne de adam say mo gidi ni free me say mana Ghana players no Mr. No pressure di na Germany government that come dey no mo pese mo chi efri me nsem dabi eni kwa asa mo yesa ma mesra dogi no o so de be dey me se me de ba ma dogi no so de be dey me de ba ma pa dogi no so de be dey so ma shetere hey Jesus Christ I want to mo de kan ke bag be for me hey dogi tonight dogi dey yeah shagelege and then me listen doggy tonight oh boys na ya de enu time me so mom doki yes ti ma me mesrew we de o say ye na nkra no omo dwale no mokoda na ye startiness ye di agro so ati ase ne de menum wine ene menum wine me tu wine so ti mesrew mame woni bibi odo yewu enne me de bank account be ma wate me de me credit card be ma wate nse me wa account be 4 ti me de ni na be ma wo ti wo bodogi na ma nwene ho ko Ghana fo na ya ade OSeyyy keeper no so ya ade papa very good ana Beki TV eka no yes mo she go na mama trim anya mo de too much e mama trim obisi den Beki TV
So you can also talk. Share. Tana fa to boy joba na mam doggy awa no. Wadwi nyina be say. Oh, boys no mo ya there pa, but on ba second half na so man relax kakra. Na so man relax too much. Na the way South Korea for no e dey vim pa. E share just under 3 minutes. Under 3 minutes so e share 2 goals no. Na for the Ghana boys na so no my confused. Kudos na me shira. Kudos na me shira pa. Mama number 19 no say friend Williams. Williams me srew me no be ma. Mpa chew. Nkotodegu form wo ya asa. Williams mpa chew bebre wo ya asa. Because Williams sa ya ni Ronaldo mu no last 10 minutes ka wo ko she goal. Ena wa no menim se na form one near the nkunuma na egu wo. Se de na egu wo. Na Williams wo ya na goal na timi amaso. Ena so se nye kudos pa na ejina ho Williams. Ka sa third goal kienya o. Nye kudos na ejina ho ka third goal kienya. Williams na wo ti to fa ho sa. Bra. We am to fa ho sa. Eh. Ene se na wo de ko so ba na sa de be se trumo. Williams. Wo de ko so ba na sa wo ha de ko fa no trum. Williams me srew number 19 o mo kan che sa Adwenepahene say. Sa ya ni Ronaldo mu no en ko tumi se ma na ya 3-3. Nka next so no ka je record. Ka third goal ka wo na share ye. On dey to fa ho. South Korea madam for be from Adwenepahene chiku chika chaka ko to me se for jimi for ko no akwasia. Then me chichu chika choko chika na so dey. Na ni atia no tena babra for Adwenepahene yes you are the masters am so abofunu. Ono wa na masters. After the minute jina fo so kasa sa na makoma ete Williams to fa wa no bom ya Adwenepahene mo antimi asham say masa me mpesa me was a kudos free sewa me si ya ka chikoto cha chai tu ka chiko tika was it eya bofru no akati ko no say ha now sa o kate ko no me so o so matanya ba o krom ka se mu de o kate ko no me so wo be jira to o ye ba sum de na o ka sana sa nwasna ku to Williams na say next time coach Ado say we change no ani mu no me sra o pa say o be change de Ayew pa ne kudos pa de ye nim say mo de ye de o be say Williams was sound rough. So by changing the Ayew any kudos mo pa ni I can say Andrew Ayew pa de changes our brand and my esro because Williams or boy ka brand boy ka pa no be a wujina park so pa blasters now to fa sa me say urade abusia o to fa the way me yam see me no the way me yam see na na and to fa no so nya na nko sa dana ne Portugal boy no the same thing we o pray wani mo otimi anhye ka 10 minutes a ko me adeja wo no akwani di no na afa die keep on the ball to wo sa efunu twewe na akopedi before they go away na Williams wo kuta din de so bobo nye udia de bra utia bra bana because they were about what here when anyone there as we don't go to defense e wa chire wo ni kwa se do to animu no no kwa ga ba ko pe why ade wa bobo full time pa captain kwa mo full time no be si de better the Ayew ya ma ne mo full time mbe yi ma no wa ha ko the Ayew woni kudos mu no o mo na se goals a e bo hard it is a goals kakraba e se do mo ye de ekoto nchen na o mutumi nya ahoden for the next match and the coach onim strategy o use tactics o use ko coach na amta ni din komo pa ne ba ko ye madam for pa Germany he ya timtan ne ba ne din komo na so akona titu ne papa na se bibie ko so kama what you say coach Ado oya ade pa otu oya ade pa say friend otu mama oya ade pa because your auto shop be at our Daniel ma wo pa ntimi hu din na ma hu no Tabusha best player there
Koma de Ayew ene ne nua no ena kudos ena goalkeeper no ai ene mache me da mani pa 4 ena you can say keeper no wa ya de pa because wo check here that minute no abusua the way na tension CS no tension na CS no anu ahye o ano ka obi no madua na twe me hu no fufuo pa ma be di no Jesus am second round because say me ho to me sem di fufuo sa second round na me am dog eto aso say le metimi ada because the real boys no at the end na pressure no esi so no e ka me kwa coach me sra wo ya me change the Ayew mfrim why the ube change the Ayew wa blessed the akura na me sra wo man nyinam the Ayew wa because why on say party no why party bra party we nya dokro na edi wa ha wo party na do po wasem pa sika mpede de po wasem na de na wo ye party edebe na wo ye sika mpede de no bra se na me twa wachi obi a wo na mpese me twete kitie ba England ba hwe wo na party me wo no skills bia o party assistant captain the Ayew free mo a gasa ka na de vim now ball sem now push boys no monyire mo ba party ye hunu sa de no why and now person the Ayew you show the red card now be take it over sa de wo tiri mo na party any coach ado say coach Otto mesrawo say winim now mistake na the Ayew free bi mo a boys on vim nya akofom boys na vim ekofom because a party etimi take captain position in there the Ayew free man no obuo kwa so na what the amount party senior man why aden and I person the Ayew show no red card so the time mo qualify so show no red onya yi na wa mo bi no what there na kwoti abre den I just say sikam pede de na do bo abaso na timi oda ne bra sa akwade mu nya twete kit eba be hwe no Ghana for wasem na no ye hunu ya fa camera kwa nto so party ene ogoshe go a wa head ball kama na wasa do obeti se o the spring akoshe obeti o say yo na wasa do obeti akwa ye furo ka we ka 4 goals party ye wasem ye slow senior man we senior me buye pa me slow bebri say next time you hear go free wo ya nya go free wo a eso push boys no push team no party kede dey you jam na so jam no wo pon se fa ha no na so ball se fa ha amoya me nya heart attack too much jack muso da mu this cano na wo this cano me nya heart attack say ani mo nya mu ntino na me nya heart attack wa bra wo ska ye go account mu nya ska kuma na ye audience na watch na heart attack yakoma moya mo bi kura dogi kura bo efa nanum nyina ato ne kwoti nyina dodo bo we samle amanfo ye di omo no chacha no enya asem kuma timi da party make a chiro say the day you mu a vim match ni but the day you free mu a as a party say wu ya ma akwa kudosi abaji e kan say position afo party me kan okra chiro oya ma kudos abajo position afa because the way kudos the vim e trap onum ofa oni no and say the assistant captain ma kudos because you wuru kudos aduma kudos e pull oya no party as say minu say unya dokun di ya chede ya ana okoro ani dokuno o wa na ofa besra wa fa dokuno amere wa na party shitolo banku ene shito ene fresh ya totono no ya dada no unya bi di ya che ho ana girlfriend e broni ene ntia ene udi Ghana dwani ache enti u drop from dia ni ma pizza ne dona ne e kan say promise mu di dia na why do abrofo no so party magana ba no dwani ma wuni ya me wife over England why yes sir party me slow me po asem ye pa me ba kwata ho me ne wife ne me manyina be ba ho
ye ba ye de ye kan say memfa mo ma wadi mo ache ye de fufuo ken ye de fufuo ba boys nya me organize mu nyina me ka fufuo mu nyina wadi me an me gina wa atwi na me ira ye kwan no na matete we medi kakra mama mo ni gara dwe na mo nya du ada ya soja pa ga so na mo ha o ka se wo betimi ayi na kafu yesre no hwe kafu ka ko na kono ofuo mo ni ko na kono ofuo na boy so mo nya bi ni na de mo yende kwa yento ma se eni je wo fie se na mo moto na Ghana for ma tetewa wo se me ko di pizza na promise ni ya kwakoda what we pay me se Ghana ni ba kwa ye pizza ma wa udi a eti se de wadi fufuo Ghana ni ba mpo ye promise ma udi eti se de wadi fufuo because wi akonom no fu agu so na wie asa akọ bodogi ni tomak footballer see mebra mo toma wate na mra ma mo girlfriend so atoto masene to te chekre na wa ya waju se ball e fa ho asa anwansa mpoto bibiri wa entabusa mistakes am hu ye no na mra ma be ka kire mo no ai se boys no adwuma de mo ye bi mo ya ade na me hira mo ontum kwanem team we are strong team we are kama papa team we dear asamoja mo penso sulemuntale mo penso team we kama mo me fam enkaza paibo na coach no so ye Ghana for nsem kan de ye be wie na coach no yesre mo ye maintain coach ba ko ne fa hwa de ye ko fa yanga se krom coach ya mpena sem ene wo won nantinia na se wo de fasile kwefo ena mo wona tiko kokonsa nyoko se coach we de yesre mo me maintain coach no na boys no so ye maintain wo mo because omo ya ade boys no ya ade but the way South Korea for the film sim so no yesre mo eso no kwana mo no ze go fo mo ha o krofo mo adwane ye spaghetti ene sa atwere obi o wi atwere wo on the way atwere spring no on the way atwere abo atwere yesi atwere wo na hu no tenten sa ngofo wo mote to mo de bo no kokona mu a mesra mo ya boys mo ntaka o mo soro mo next match bi anhwe we omo no ba be sia next match no omo hunu mo fail omo hunu mo weak points omo nim say ye mo no 1-on-1 there mo biti omo sa de ye fa nkosoro ne nkopre to mo be kosoro no ma kwa kopre ye bosin finfin ku ade a ene ye de ya go beba won de we ankofo no fa so share 2 goals no sanye kudos pa ye urade kudos mesra oba Belgium meba ho why kudos oba mu wie bo ni nyina na ba Belgium meba ho why na no kramba ho ba na mse wo komko camp ntino kambechia o ya ade wa ya ade pa what Ghana for anim kudos wa ya ade nya mehira wa ya ade onto kwanem pa ena boys ni nyina me kamu nyina mu bom ai plus number 19 Williams Williams ni ento fa ho hene Williams de all wa is ko die ni ko be wa odina park so ta to fa ho sa de as just die ne bam because they are called to Williams to fa ho no de anu edene ntabusia ye beka na credit kire ye nuanum Ghana for down there bia no me adwenpan de o ya ade a mebo aba so wa anya ade so me ka kire no ntwese bia metan what I say boys no aya ade oba so no wa share video no eda mai na enko akiri na mpese coach ni atibi the day you nuano Jordan Ayew wa ya ade man of the match wa ya ade because your first match no 2 goals e ba ye no ono na o ma 2 goals no e ba ye but nedie your first 2 goals so on na ma goals no opulu ye e ma goals no ye share ye e ma nimunyam de e ba ye what ase enti no the day you Jordan waya ade Jordan aya ade pa ena de so de gina mu a film wom de gina ball ma film wom timesra coach no one party nkasa party ubetie me party mesra so the day you film na wontumi my boys ne power mpacho assistant captain ye beje fruitsem yes a mote hwa na park no me pie so mesra mo ene me rasta me hunu mo ana wodi yellow card ntina wa man no me rasta smallish ya otahai ono ne me hunu but mo ya ade but ene pa de
Senye keeper no pa medonyame nka nkofo no de no de film asi eso no kombehye heart attack ne too much pressure no ya do say we use the machine check me pressure this is my doctor ko check me pressure so am so kwa do mapon nya me any day but mbedi wufu akwanchi me pain ma bodo ga guso na pressure na abeti akọ seconds it's so yaka na no obviously Williams can not hold the ball Williams no de ukuta din kama say kudos Amsterdam okay Amsterdam na nya me vexel me say me change here say Amsterdam ne Belgium de ebo ho kudos Amsterdam de say akobesi me ami krum sine kofinya ako ekuntu mama sine kofinya ako dikaka wufu ama why na me so ma ba beto aso to ba ye be hia ba be chia wo why ade pa ma pe wasem na hwe che say akwa na wasa ne de wasresa Williams wasresa na Williams na coach na saka wo change Williams de dadawo ti Williams me srawo nyese bia me bo wachi o but o me yakoma too much anom se dadawo ba se bla beti akoma ti me srawo bebri ne yeka no obi say God bless you Adwenepahene for speaking the truth. Oh no kwende ebeka ye the boys no my ade ye ntan mo the way anyi yi no ne aka ye wi ane abo mu nyina abaso because mu nyina yo makumam e na abobo no boys nyina yo makumam but mistakes any ada na yem hye pa an say neno be South Korea for no eje ball na uso mo de ball no kwana mu wona omutimi cross sim no uso na ayo mo de sa ohwe ball ni pa omode ball no kwana mu wona otimi cross sim na first goal no by na ayo mo de the same thing no mo say second goal tina wona ayo mo de to munya ball na no mo for man finfin biem o omunya ball no mo for man finfin biem esoro nko kwa no mo de ko nti the way mo si de ko soro no na anu eden nti akire kura no sanye players na ebre obi odne fuje obi odne toje obi odne heje a medonyame nkane no e ko mbe ye tosa chese akakofo pa ba me dogi a kamitimi kwa mo dogi amame so mo shede aka dogi ni kanya maso na se mimi kadogi na mimi feelings ti kwa wo so ka fo mana me gina park no so na se sa na obekan na se me shebo wa ha ka se o mo sha o ma sha so ebeka oyo sa ne na ye ka o abusia ba de se nye ka ne de nyamiase de nyamiase nyamishira boys no o ma sabi at the end of the day no enije abafie nyamishira obi ama omusem nyamishira mo se omatimi ama enije de abafie na ye next match no de yesro mo omavim no nye de enyemo omavim no enyemo keeper no Nigeria for mu believe se Nigeria for de ye mu free mu ntire se da asa ho ya na ye mo Nigeria for de ye mu free mu na omantima mabio ahoya na ye mo to mda ku Ghana na omo yesaka wa omu Ghana for animu aso Ghana nso no still strong kwaje cap number Ghana for de e beto akoma so mo de sa no mo de ko nti yesero party tai eyechi na the day you achi ne kudus mo achi ne boys ne nyina achi na muntimi enye wa na keeper nso aya ade keeper no aya ade papa e was last watch mo se keeper no ntimi ntwene mu minim so akon wi atwere de a minim se keeper na ko wi atwere because na the way keeper no spring no and the keeper na ya ade o wo twene mu say yes afei na wo twu mu ye ti keeper yero na twu mu ye ntifufu me kan ma start akom selebe ya start no kom a wo twu mu a obetimi ade ato ho akokese ti na menshira boys no selebe ya next match edeni edamoso wati ase sa pepe ye nyanye dey enwie kura ye jika apna bagana na ase live ye twa ehomla odo mi kokro ma ba o na mpato ko edo he ma mi wo fa bie mo se me nsa ni ska wo Ghana ma me na so wo fa nsa ska ni kwa so kokro na ma ye ne dey tina fi na send there e kwa bet na me announce tap nka dia tap send
no so ya dia aba obi adano dugu ne phone so na wo dey register this and this coffee ayente na hwe na wo kwa boti ko trace extra man mesrew me kan for tap send amount so you so iPhone and also betam no akọ app store no download the go phone so Android phone so no akọ Google Play no download the go phone so mesrew and I wo send so mesrew o first transaction be no wo so wo hia promo code mo so ba Adwenepahene Adwenepahene e dey go yes nti pacho wo bogu a wo Europe ko do benya €5 free before the some party for some can put tap send e dey man wo America so Canada dia mama 10 mama odo na say what for kusa so ya ho ya sa hwe na ho ya me se me tona me no fui na ni brama na me come for divine pills e man no se wakwa kwaji bio the divine pills or that bad no and now what for kusa akwaji bi say no toro no for boss ano who say no for ne to na hyehyɛ because there be no complain so for to no fu ni bi yo and the divine pills now what for kusa and na dey why kwajama na ni breto twa wo ho no and ebusu e ka for divine pills amamo na dey wo krampo ne say divine pills na ngasa no a mass stretch mass e wo mo ho maame stretch mass wo ma ho mpungu so me so kota pills na wo no mo a stretch mass e be kwa no anso bo beki TV Adwenepahene TV wo no fo no so e be hyehye no wa wo pe no fo akese maame na no wa ye din say odo na me nye din say adentia me call me sister fie ni tiri hu nyina ni mo nyina kuku wo se tiri hu kuku eno na ye odadwene no David man ha ho kura mama me kafo hair TLC amount hair TLC or UK me say mama wow tiri wa kukuo se me say kura da emro aforo kwa be jimma ya no young boys na afa sa omoton enku kama pa utiri nyumbe se na ha wo da video ye twagui the way video twagui on enku no no mda ye nwina se na ha sa no ogu wa natural hair me ka se utiri nya popo utiri nwa kukuo ene bibia no ukoto health TLC obema utiri nwina se na ha so chen nyemi ntumri adofo Becky TV secret ama ne kana ayo so chen na ha ene ma yie pie divine organic skincare product ena ama me kala yi shining like a star mesremo omo wo UK mun contact omo mo ship worldwide say we ye tuntumo we ye koko say we ye honey ho mama na say wo so ka for ye divine organic skincare product ama manfo na say kunu na age wo sa no na ama me kala aye soche na ha sa na kuna mesra no say ye so ye bia na say tuntumfo de wom wo kala aye tuntumfo de wom kokofo de wom half caste for so de wom and I dare me dekra no say uko ho a 10% discount ubo Becky TV and Adwenepahene TV o we ma discount kama sa pepe buso mba so no no ahye video no edama ye muso fa Adwenepahene aka enkrata mu kinkon aka fucking aka bema ye mfa ne yere nim enye fom aka mitua no matiem na de dina to aso Mr No Pressure kan de Ghana for boys so mo ya be wi amidin no komu ye wi Mr No Pressure no mpese komu ne pressure no spread ma Ghana fo nyina enso enko sa anyame ya adoma ye besan ehia epim the name still remains Adwenepahene. Yes, Mr. No Pressure. Boys na yade. Boys no ayade. Monyere mo ho na de nse boy na mo bo no moyi makuma mpa. Moyi makuma mu na mo bobo no. Enim se ahoye bia nya de enim because every day we are mo bo no we person o shegu we person ma we no we share we person ma we share no. Mo yade. Williams mesrew your homework ye. Your homework Williams mesrew your homework ye pa nyasa akumatena de maye no de anu woden anti na the man of the match no omo in pa for kudos the day you ena can say keeper no ena and can say Jordan anti Jordan the day you keeper no mama keeper no ena kudos sa na mishra boys no mo ho ban na adwene mbudi bia no enko yemam me no fufu e da brem nto obi se obi di fufu ni bi Evelyn so obi di fufu ni bi fufu no sabe ka bi nti bi she okwata e de mbusia e kwa enjoy me fufu atwem nti mko di fufuro na me yom de doggy ato aso me de mase me de mbusia
Mr. No Pressure. Peace out.